Benjamin Bejtović, on je inače čovjek koji me zašio, apersovao, znači on je bio dežurni ljekar, on je maksilofacijalac, dežurni ljekar, a ja nisam znao da on doktor, ja njega znam kao studenta u Beogradu. Mi se družili po kafićima, on je malo nešto, čini mi se igrao i košarku, nešto je tako, bio je ono visok i mi smo bili dobri, znali sam, nisam uopšte znao da je on doktor. Kad sam se probudio iz kome, ja sam njega ugledao i onda on me ljubi, kad sam došao u sebi, on me ljubi i će, kod ti ovdje? Kaže, ja sam te, kaže, zašio i ovo, sve ovo je dio, to mi probio kanilu, kad smo mi spasavali život, znači ja sam imao vodu plućima. I da bi mi spasili to, da on to probio, onda se bojao da mi nije glasnice povrijedio. Ali kad sam ja progovorio, onda on je od radosti mene izljubio i pa rekao, šta si ti, kad ja sam, on me šio jezik, sve živo sašio. Sve u mene nos bio vam, što je bilo baš tako. A rekao, šta sam doživio, da mi pazače šije po Sarajevu. Znaš, ja tako znam šalu. Pa da vam kažem, to moje iskustvo sa Halidom je malo ovako i plus i minus u mom životu, jedno veliko breme. S obzirom da se on i ja poznajemo mnogo prije njegove saobraćajne nesreće i da vam kažem, ja sam bio tu noć igrom slučaja dežurni, to ništa nije bilo naručeno, niti njegova saobraćajna nesreća, niti ja kao doktor da budem tu i iza toga uslijedilo to što je uslijedilo. On je posle višesatne operacije bio u komi i onda je stalno vršio pritisak na mene kao predsjednika konzilija, hoće li se probuditi, hoće li posle toga moći pjevati i tako dalje, ali sve ispalo na kraju dobro. On stalno priča anegdotu da on mene zna još iz Beograda kao studenta, čak i pjeva na koncertima pjesme Beograđanko mala za mene, ali dobro, ostali smo i dalje prijatelji kao i prije. Ja bih više iskreno volio da mu se ništa nije desilo i da to breme nema ni on ni ja. Dakle, Benjo je momak koji je sudbinski igrom slučaja, meni ovo sve što vidite na meni, sve on to sašio i hvala Boga, danas smo go braća. I tako, ali me iznenadio, ja sam njega inače prije znao. Nisam samo znao da je on doktor, da se bavi tim. To je jedna anegdota. Dobro, i mi smo mu zahvalni, ne samo što je iz Novog Pazara, već što danas imamo vas na bini i danas vas slušamo. Naravno, drago mi je, eto, ima, da ne pričam drugim ljudima, on je u slučaju sudbina moja, naš, tu je bio, znate ko se, to je kaže meni, jedan njegov kolega, neću se imenovat, kaže, kako nisam ja bio dežurni, da budem ja slavan, znaš.